anikka skirte qur'anuge ayati mi ayatuge tarjamaga anikka salgon badama hinga islam deenuge ilmu werin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun ilmu geni wadagen ashab bekalunge basfule libeto ibn abbas radiyallahu anhu ge arihun ikrima rahimahullah riwa kurawani ibn kathir rahimahullah ekalefanu ge tafsir ga miwahaka warafuri hema naqul kurawwa fawe ibn abbas radiyallahu anhu bidalwani as-sumud wa antum samidun samud ge maane ki lawai arabahuga beenun kurave lafze ismadi lana timam menna lavakiya de music kul de bunu mattaka beenun kura lafza kimi sumud ehvima ebe fulum vidalwani kanu idha sami'u al-quran taghannaw kanu idha nazalat al-quran taghannaw kirti quran bawalebe komme wagutega kirti quran rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyawa debba quran da'wat debba wagutawga eba amihun makkah ge mushrikun nuwata allah ge aduwwun quran adu ehuman nudinu mattaka kirti quran amihun durhali kurmattaka ilahi hukum taka amihun mashghul hukum taka amalu kurum mihun durhali kurmattaka eba amihun istimal kuri lawaya music ehvima mitanuga ekama dhammu kurawwa ekama wa'iduge basulu bawalevige miwani adi hama migota sufyan ath-thawri rahimahullah ge arihum bes mimanaga al-imam ibn kathir rahimahullah riwa kurawwa bayan kurawwa fawe ade bayan vediya tin aya kirta qur'anuge tin ayataki e ayatuge managa islam deenuge ilmu warin sahabinna tabi'inna tabi'at tabi'in adi ege fahuge emmiha sunnatuge bodti ilmu wari e ayatawga wariduwegen evani e ayatawga allah subhanahu wa ta'ala inzar kurawwa fevani lawaya music kamuga vidalu fawa tin aya adi es miyawure ituru ayata miyawure ituru dalil takirte qur'anun ilmu warin nangawa ehenna moes darus mawada digwedanatiwe malumatawge ginakamun algondu kur kollana egotum algondu men huriha muslimun iman wa kame islami shari'a allah subhanahu wa ta'ala bawa lawwa fawani kirte qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basfulun ekalege fanuge sunnatuga ma rasulaga hadith fuluga islam deenuge evves hukumen evves masale sabiten nukurevene qur'ana sunnay wakikoggene ehni mide echchaki de wahi إلهك حضرتم بابا لبدي وحي أهم الله سبحانه وتعالى وحي كربني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفة أي ميستكن إلهي دين فور كدين ميستكن حرام حلال بيان كدي وكي كدين هنكم كيرت القرآن بابا نلوي مسألة نو تخيرت القرآن صريحة كنا نمسله رسول الله صلى الله عليه وسلم دوفلون يكليك فانو بسفلون يكليك فانو حرام كربا نحي كربا فواني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كي هوا نفس بس ودالوا بيفلنونه هوا نفس الدين قدنا دي بيفلنونه هوا نفس الله سبحانه وتعالى دين احكام تبيان كد دي بيفلنونه ان هو الا وحي يوحى اي كليك فانو گمچمتين باوا على وحي هم بما ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه كليك فانو حديث فلان لا اسلام دين نونان كليك فانو تفسير لا كيرت قران كيرت قران نونان هم بين الله سبحانه وتعالى algon menge macca fotem udun tayyar korawwa fa baba nulawwa e fotagen ma rasulako matiweri nabiyako fanuwevi algon mennan e fotuge maana ya tarjuma das koddinuma adi algon mennan islam deenuge ahkam ta furihama kodde umattaka ade ma rasul sallallahu alaihi wasallam ya ko khabar debba fa wani fa hu zamanan as baykum ihun annane kama kirti qur'an ihtiram kura kamge da'wa ko kirte qur'anu ga bawa le fewa taketi qabul kuran jehe kama bune ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunna duran illa la bayko e sunnatun dini hukum tan nunaga bayko sawaki erun islam din ekkon halak kolleveni islam din halak kurmattaka dushmanun ko fewa masakkataw tereng masakken ei mustashriqun
yahudinna nasoran islam din ungeni midinuge mi de wahin kure ev wahi kiti rasulage sunne islami shariata waki kuran masake kurum mi fikru aqlaninge nuni jamiyatul qur'an ge mi fikru misrun ufedigen as islami ummata wani feturifa hinkamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi kama inzar kurawwa muslimun nan ebami hunge din himaya koddevu mattaka inzar kurawwa hadis fulu kurawwani ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ah dannashe timan rasula ya devvigen veye qur'ana efada ehengicche ekale fanuge sunne ekale fanuge hadis fulu ekale fanu allah subhanahu wa ta'ala qur'anum berum baba lavwa wahi adi dannashe ti ba mi hunge gata kafura lage ma mi he kuas bodu sofa ga jassada fa bunane ti ba mi hun qur'anu ga haram kurabba fa waichi ekani haram kamuga dekeshe qur'anu ga halal kurabba fa takidi ekani halal kamuga dekeshe enun envesiche ka balane kamen nete ya ku rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful qur'ani ala inna ma harrama rasulullah kama harrama allah dannashe innama الله کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمن نہیں کون حرام کرمکی ای اللہ وکن حرام کربومے ہمویما کیرت قرآن کا گینا فہرا اسلامی شریعت کے مسئلتا ونی ورا جملہ کو کرکر کو باغ لباف ایک تفسیرہ ایک تفصیل گنس دباف ونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرگتا بنانما نماز قرآن جہین کن کیرت قرآن انگے ویروگا نماز کے وقت تکا نماز کے رکن تکا اگے واجب تکا اگے حیت تکا اصول تکا کنت تک دس کو دیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات فرض کروا واجب کرویرو زکات دین جہنی کن کو مدلکن تو زکات کے نصاب کی کوباتو کیھا ورتو دینی دس کو دیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادی وس مہن کو اسلام دین کے ہوریا احکام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس پڑھوں اکلے فانو کے حدیث پڑھوں دس کو دیوی فاونی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت دو کو لاف می ہے کی نوت سنت انکار کو فمی ہے کی کیرت قرآن انکار کو فمی ہے کیرت قرآن الا لا فمی ہے ہم بھی ما اڑگن میرے گے می واجب ادا کرم گے گتم کیرت قرآن گے دتین آیت تبے فلوں گے نہ گنستے ہم فہوگا اڑگن میدانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ادمالا اہنی ورگینا بنا اڑو بویوے قرآن کو رسولہ کی سنت کو صریح کو میوزک لوا حرام کو رفا نوے ادی عام کو مشعار الگن منگے وحاگے مفلم داڑو ایونی اہم ویما الگن منگ امنگے نوتا الگن کے واجب کم گا ام کڑا منو الگن دیکھیں ہمیں کنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نستوا فوری ایک لیک فانو کے حدیث فول تکا علم وریم وداڑ فوا بس فول تتیبے فلونا ہمیں فور کو دینو اگتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہم وارد فاوا حدیث تکو کے عدد کی ورق گین حدیث تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہم میوزکا لویا بہے گتن دیہ بار حدیث ام مدوے گم وارد فاوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہم رواوے گم وا حدیث تکو کے عدد بائیں علم ورنگ گاتو گا الامام ابن حزم کے گاتو گا دیہ ابن قیم رحمہ اللہ دیہ حدیث جمع کروا فوے ادی اہم وس بڑتی علم وری ایور وس گین حدیث تے جمع کروا ممثل غرف صریح کو فری ہمیں بیان کروا دس کو دبا فوے اگتو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم غاری ہم وارد فوا حدیث کو ترین الگن تے بے فلنا خوشالا دان میرے ام فرتم حدیث کی الامام بخاری رحمہ اللہ ابے فلاگ صحیح گا معلق کو حدیث کے صح کما حدیث کے فریم کما مدوگا یقین کروا جزم کروا حدیث استدلال کروا روا کروا فوا ابو مالک العشری رضی اللہ عنہ کے حدیث وداڑونی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ابو مالک العشری رضی اللہ عنہ وداڑونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فلکرویے تیمن کلے گفانو گے امتو گا بیکمیہم وانے ابامیہم حلال کمگا بنانے زینیا فشوی فیراما رایا میوزک سامان لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تیمن رسولا گا امتو گا بیکمیہم انانے یستحلون ابامیہم حلال کمگا بنانے الحر والحرير والخمر والمعازف
islam deenuga kanda aligen haram fa miwa hataru kantattan halalu kam ga ba mi hum bunane hadis ge sharhayaga adi hadis ge maana meduga kudakon algon men visnalen jehen ei ilmi maalumat ilmi hamatakun emme forihama gotuga ungenu mattaka hame ekani foriya joshegge macca bina ko kamen halal nuwata haram kurmaki islam deenuga huddakam kanuati ehmi ma algon men jehene islam deenuga bodati ilmu warin masala meduga wahga dakwa fawa gobves deken balan egotu mi hadis buluga miwa yastahillun halal kamuga bunane nuwata halal qur'ane buna bahuge maana waras sariha ko wara faal ko saaf ko inge kamen miha ko halal quran jeheni nuwata halal qurani e kamen ege asluga haram fawanama hembima raya zineya fashwi feramaki islam deenuga khilafan nati haram tinati mi tinacca ko ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam al maazif music saman halal qur'an kamga hadis ful quramuge mane ki kobat mi hataricchaki evve shakka kanula evves waswa hennati islam deenuga haram hataretika hembima kandalige haram bodati ichissa ekuga bodati kantattaka meduga maazif ge lafz ge naswawani miti halal kamga bunuge managa lughaga ilmu warim araybahu ge ilmu warim vidalwani addahu halalan istihlal kurmuge mane ki echchaki halal echchekamuga miha dekigen ehem bunume egotun algon men itura tafsira wadalaruga islam deenuge bodti ilmu warin vidalo fawa bay bastawge teren halal kurmuge managa al-allama al-sheikh mulla ali qari mirqatuga vidalo fawani wara furihama wara riti basfule e basfulu algon tebe fulunge kurimacha tiga genastebe to badana vidalo wani ya'udduna hadhihi al-ashya halalatin bi'irad shubhatin wa adillatin wahiyat hadis ka bayan megen ediya hataru kanta mikankan halalu kamuga mihun halalu kamuga hadane ba mihun kongo takatto bi iradi shubhataka shakku taggenasge olwalun taka haqiqan hamanuwa kahalechi genasge adi dalilakan nuwa kahala nuwata istidlalakan nufude kahala egen dalilu nukura kahala dalilu taka nuwata balikari dhaif ichi taggenasgen ebamihun ekan halalu kamuga bunane ege misale gotum vidalwani ei timammenge ilmu warin hanafi madhhab ge ilmu warin ge terem bayem mihun fashui feran halal kamuga bunefawa fadane fashui feran halal koffawa gotashe egotaki ebamihun bunefawani fashui feran e haram ichke hennamese halal wane nuwata haram wani hamay kani gaga hashigaduga jehe gotan e libas lafimun hedumege matin lafimun halal wiye la ilaha illa allah kiha adya khilaf tawilat mi fashui feran halal kurmattaka hanafi madhhab ge bayin ilmu werin koffahori tawile hanafi madhhab ge bodu ilmu weriyako ekama raddu devwa mi vidalwani timamme madhhab ge bayin mi ilmu werin kore bayin mi hum mifada shubhata genas gen malmal foti ge libas nuwata fashui feram ge libas firhenun lung halal kamuga hadafi ifadan hama migota maazif music saman halal kamuga buna bayim mihun ebole mifada dalilu tak genasken shubhataka oluntaka shakku tak genasken mi halal qurabay ko ebole eyye mi hadis ka mi wa halal qur'an ebune fawa bahuge manek adi hama yako vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis pulun taidu libe adi mi hadis pula تايد لبي كيرت قرآنك بيان بدي آية لقمان سورة آية ومن الناس من يشتري له الحديث بل لو إسلام دينك علم ورين مي حديثا نوتا كيرت قرآنك آية ما نقرب واقعي هم يكن يي لو يا ميوزك كمو يا إكوغا إسلام دينك أنا بدو إمام كم جوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مي حديث كتفسير جا بدارواني إنما هو بالتأويلات الفاسدة حديث كا بيان بگم وا هتر كنتن حلال كم گا هداني كما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فل قرب بس فل گمانه کی فاسد تويل تکوگن بامي هم حلال قراني هنون نما
ಫಾಸಿದು ತವೀಲು ತ ನುಕೊ ನುವತ ಎಹಿಂ ವೆಸ್ ವತ್ತರಿಗೆ ವಾಹಕೆ ನುದಕ್ಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಂಡಳಿಗೆಂ ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವಾ ಕಮ ಎಮೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹರಾಮ್ ಕುರವಿ ಕಮುಗ ಇತಿಕಾದ್ ಕೊಗ್ಗೆಂತಿಬೆ ಯಕೀನ್ ಕೊಗ್ಗೆಂತಿಬೆ එකන් ಫಾಳುವೆ ಸಾಬಿತು ಉಮ ಫಹುಗ ಎ ಹಲಾಲ್ ಕಮುಗ ಬುನ ಫೆಮಿಹಕು ಕಾಫರ್ವಾನೆ ದೀನು ಬೇರುವಾನೆ algon men emmen danna kirti qur'anuga kandalige nassu korabwa fa haram kame nuwata rasulullah sallallahu alaihi wasallam kandalige nahi korabwa fa kame ei nahi ekkan engi hure ekkan qabul koggen hure fa yang inkar ko fe mun miheku dinum beruwe hembima maazifaki haram echek kamuga bune ekkan yaqeen wegen hure ei halal echeke bune fe miha ena dinum beruwan hembima fasid tawil ta koggen etam mitanun dalil ta genasgen olwalaage nuwata e badalu koggen bayen elimu erin kamuga buneve mi hummi maana badalukum mi halalukum gabune faawani e hindu ebaye mi hunga macca kufuruga fatwa nujhene hennamo ismi nurakka teregam wa biru eri kame ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis fuluga alugando itura sharh kolla bayan kodden beenum wa devana kalima ki maazif ge kalima music saamanu kamuga alugando mi tarjama kori maazif ilmi hamatakun mikan oti egotatto nuwata hen goten mi go etto badadan ebo jehe egotu algon islam dinu ge bodti ilmu erin kore ebbe fulege tebe fulga kurimacham mi genna bahaki basfulaki al imam adh-dhahabi rahimahullah siyaruga vidalu fa basfule maazif ge managa al imam adh-dhahabi rahimahullah vidalwani al maazif ismun likulli alat al malahi allati yu'zaf biha كالمزمار والطنبور وغيرها الإمام الذهبي رحمه الله وداعواني معازفكي ميوزك كل متكا ميوزك أدو فد متكا ميوزك تيار كور متكا بينون كروي هريها آلاتك هريها سامانك اج مثالك مزمار طنبور مثالك دماريا أنا adi tumburaki arabin mizamanuge hunna gitaya evvattara wafurafa nuni kamwar damafa narufurafa hunna ichen ega kottagen adu davwa icche mifada takechan arai bahuga kiyana meke maazifaki adi hama ya vidige ane bodu ilmu eri al imam ibn al qayyim rahimahullah vidalwani المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك معازفك ميوزك جهورها سامانك بهوج علم ورنج مدوجا ميا مدوجا بس خلافا وفي دفاع نوي بما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلوجا يبا معازف جمانك ميوزك سامانكم جا إف الشك بهوج جتنا أدب جتون هذه شرعي جتون مسني إنكم جا بيفلا بدالواني متكتشكي حلال اتشي كمغا وانا مع الله سبحانه وتعالى أنت الله رسول صلى الله عليه وسلم يكن حلال كرامي هن أدي يكن كرامي هن وعيدك بس فلو ودال نويه أدي إبامي هن بورتي كوفا أننا كمغا بس كيرت قرآن رسولا سنة وارد وفا نويه هذا هم يكس مي مشهور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ميوزيكا لويكي حرام اتشكما نوتا ميوزيكا لواغي حكم مي أمتا بيان قد دفا فوائن حديث ألغن من ميريك ديوان حديثك أنس بن مالك رضي الله عنه حديث بدالوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة من حديث رواك رفا فواني البزارة ضياء المقتسية دي بيفلو أنس بن مالك رضي الله عنه ودالواني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكرمية صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة دنيا آخرة دتنو بس لعن النبي جنبا ملعون دي أدفي مزمار عند نعمة نعمة وقت ميوزك أدو ورنة عند مصيبة مصيبات وقت غدين أدو هركو ري هيري حليل دمو أدو ميدي أدكي دنيا متي جاوس آخرة جاوس لعن الذي جنبا دي أدكم جا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآن مي حديثك حسن حديثك كم جا أدي
mige taiduga etan hadise adi etan magakum mi hadis riwayegen wa kamattaka islam dinuge bodati ilmu ari mi sahha hadise kamuga vidalo fawe egotun al imam albani rahimahullah wasmi hadise ke sahha hadis kamuga vidalo fawe mi hadis taidu libe anin hadise ki ei algon me mirege timmana hadis abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu ge ari hun riwayegen wa hadise بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربية إني لم أنهى عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين تمن رسول صلى الله عليه وسلم تيباميهنك مناكن نهي نكرفمه هتام لبيجن دربيجن رويمه طبيعكمه إنساني وانتكمه إنسانك دربيجيا كمبدوجيا رويدان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بكاء لم أنهى عن البكاء تمن رسول تباميهنك رويمكم منل نكرفمه ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين إكمكو تمن رسول تباميهن نهي كرفي حرام كرفي فاسق فاجر نبا ديادن نبا كم بدوغم وا مويا فادا ان گلون هوري ديادن تمن رسول منا كرفي ديادكي كوباتو لهو ولعب ومزامير شيطان صوت عند نعمتك وغتغا افله ادو نعمتك وغتغا بينن كروي ادو لهو ولعب ومزامير شيطان ميوزيكا لو شيطاناගේ مزمار شيطاناගේ ميوزيك اي نعمتك وغتغا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كربا فوا ادو وصوت عند مصيبة وقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كربي كندتاغي لطم وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان مونغا تلما لباس ويدما ادي ادونغا غدي روي هيري حليلو ميدي كندتاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كربا حرام كربا فوا كندتاكي ايغوتو مي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غاريهم روا كربا فوا علم ورينا محدث إمام عدد يبيفلم بسنوا من حديث رواك ربا فبي الإمام حاكم الإمام بيحقية ابن أبي الدنيا الآجرية بغوية طيالسية ابن سعد ابن أبي شيبة عبد بن حميدة الإمام ترمزية ديها إمام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قارهم من حديث رواك ربا فبي هذه مهمة إسلام دين قبرتي علم ورين من حديث صحكم قابي دعوة فبي الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حديثة مدوغ vidalo ثوا بصول بلماي vidalwani هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء مي حديثك أنس بن مالك رضي الله عنه قارهن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما مي جليل القدر ما توري دي صحابين قارهن رواية مي حديثك لبيا ميوزك حرام كمغا دليل كروي حجة كمغا هي ام فريهم حديث لو حرام كمغا نوت ميوزك حرام كمغا استدلالك جنوي حجة وقترين ام فريهم حجتك عبد الرحمن بن عوف جميع حديثه يفوق بدالوني والصوت الذي عند النعمة وصوت الغناء نعمتك وقتك ميهم بينكم ولا أدكي لويا ميوزك أدي لويا أدي هنبي معلقون منجة حالة نوتا معلقون منجة دنياء حالة هريقة تبدالي ما يكون برا كشور ويجندي كم أفالك كم مجلك كم هينغ مجهومك ميوزك على كجك دنيا أفهم بيس ميه كوكابين يكوريس نوتا كم مسكهلا بدو نعمتك قومي حيثيتك نوتا فردي حيثيتك نوتا آيلاك أفعل اللي بنص أكوريها أفعلك على ممي بينهم كورني على من جبوجت ما توجا ميوزك على رسول الله صلى الله عليه وسلم نهين كربا حرام كربي كم جاء خليك فانوجي فريها ما بس فلون صريحة كو وارد وفامي وني ميوزك أفعلك وقتك نعمتك وقتك إبوي أدو ميوزك على أدي هم ياكوجا ميريج هتروان حديث أي عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء حديث أكده فانو بدالواني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكربية إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام
rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurabba fawani hama kashawarun allah subhanahu wa ta'ala haram kurabba fa wani raya juwa kuluma bera allah subhanahu wa ta'ala wani haram kurabba inna allah harrama allah subhanahu wa ta'ala haram kurabba fa wani al khamra ra wal maisira juwa wal kubata beru music ge emme muhimmo ecce kamuga beenum koreve beru nassa eko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfolo adi ege kurige hadis folon wakicce nasu nukorwa henna mes music ge huriha samane mi hadis tafatu magutakum warido egen ve egotum magum mi hadis riwa korwa fave mashhur hadis ilmu erin kore hang imamu anem magakum mi hadis riwa korwa fave mashhur hadis ilmu eri muhaddisun ge timbe folo adi mi hadisaki al imam albani rahimahullah wa sheikh ahmad shakir rahimahumullah de be folo bas emi fahuge bodati ilmu erin kore bas mi hadis sahha korwa fa de be folo e fahuga anikka islava ya musika be hegotum itur hadise ey abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhu garihum waridu gen ba hadis mimma sahabiyaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulta ekale fanu ge bas fulta eim bas fule gelli daanatiwe faitu daanatiwe e bas fulta liwwa note korabwa ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis tan hidas korbe be fule rak'ateri korbe be fule vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful korbe inna allah ta'ala harrama al khamra wal maisira wal kubata wal ghubayra wa kullu muskirin haram wetu wedia abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ge hadis fadan mi hadis ge ibara bismi wani allah subhanahu wa ta'ala raya juwaya bera adi ghubayra mi hadis ga itura aswa lafzaki ghubayra ay raluge wattare mi allah subhanahu wa ta'ala haram kurabba fawaiceke wa kullu muskirin haram adi komme mastuwaicen allah subhanahu wa ta'ala ni haram kurabba fa mi hadisaki wes hadis ilmu warinna muhaddisun sahha kurabba fa hadise mi hadis tafatu tim magakum waridu egembe mi hadis ge devana magum waridu fa bahuga ituru lafz waridu egembe ewi sahha sanadun al imam bayhaqi al imam ahmad rahimahullah riwa kurabba fa hadise adi الإمام الباني رحمه الله حديث صح كربا فبه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه بدالوني خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في المسجد تمن بيكلون الصعب بيكلون مسكتوغا ونيك رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن بيكلون غاتا نكم وداغ النبي يفهوغا كليك فانو وداغ حديث الكربيه إن ربي حرم تمن كليك فانو غيري رسكلانغ حرم علي الخمر والميسر والكوبة والقنين تمن رسولا غيري رسكلانغ الله سبحانه وتعالى حرام كربا فيه تمن رسولا مچا حرام كربا فيه رايا جوايا برا لوكيو قنين کے معنی کا تفاتو بست وارد وگمبے egotum bayin elmuerin ei lava kamuga nuata ei music ge samane kamuga music instrument tawge teren himene echek kamuga adi music kuluma beenun koreve echek kamuga vidalwe anebba elmuerin ei qinnina ki room ge mihun music kuluma taka beenun kora echek kamuga vidalwe allah subhanahu wa ta'ala mi huriha chwani haram koraba kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful qur'an adi istimwana magakun mi hadis waridu egembe ehnamas algon menna bayam ve media de magu fude ega sahhakama ega furihama kama hama hemme hawana hadis mirege algon menge mi darus ke hawana hadis ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge didage sahib qais bin sa'd radiyallahu anhu ge hadis vidal wani kurige e bayam ve dia ibn abbas ge hadisa adi abdullah ibn amr ibn has radiyallahu anhu ge hadis fa hadis mi wes hama e ibaratun yang evesiture neti mi hadis sasoni enkam kurukalla fanekka salgono kuriye jahilan rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum adiwes dawaya music ki haram echkama khassakum music haram mumuge baawr dalil tange buhuri ege tereng alugando adiwes detin hadise tibe flonna hame gineste veto badana egotum mirege havana hadise ki
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga sahabi Abu Umama radiyallahu anhu ge hadis vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul koreviye la yahillu bay'ul mughanniyat wala shira'uhunna wala tijaratun fihin wa thamanuhunna haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul koreviye lavakiya anhenun gane vikkumaki haram kameke ekamuga vyafari kurmaki haram vegen wa kameke adi egen libe lariyaki haram vegen wa echke algon menge miyaduge mujtamaga lavaya music algon menge muli hayatuga la mehifawa mujtamaiga waragina algon menge mi divehi akhunnaki music kuluntari lavaki untari music tayyar qurami eba mihum waragina lariya rufiya music hoda munde adi warang ikhlas teri kama ekoga e music libe lariya ki halal echka man hiko egen heo amal ta kuramunde memba fan hajja fonuma amillen hajja umra ga alkan ada kurma adi mikamuga shakwagen dini suwal ta kuramungende musica lawage sawbon libe lariya ki heo kanta ta kurma nuwata kaaba heduma halal echetto miki jawabuga wara faseha kama ekoga bay mi hum bunamungende rangalu kamennu he halaluwane Allah subhanahu wa ta'ala wani tayyibat halal qurbafe rangalu chi halal qurbafe ehmi music ki rangalu chi ehmi ma halaluwane ehmi ma algondu khassakum mi hadis mitaga bayan kurmuge beenumaki algon menge terega lavaya music miha bada lobichi lavaya music kantata miha badu efawaru ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lavaya music ge viafari kurma lavaya music ge kantata ku ga lari heda ko gane vikkuma kantata ge haram kamekkamara e viafari ge haram viafari kamasha egen dibe lari kewmaki haram ecche kam hadisul qurba fawati algon menge loboti akhun visna fikru koranje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadisul taka ekale fanu me sariha baswul taka khilafan algon meng nakureve kantata ki algon menge dunia akhirat detam misgelli halako ngada fada birwari kantata ke enkam me rasul sallallahu alaihi wasallam ikan kan nahi korwa haram korwa mafahuga vidalwani inma nazalat hadhihi al-ayah wa min an-nas man yashtari lahu al-hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin mi aya vidal fa hadithul qur'ani mi aya bawalewuni mi masale ya guligen lavaya musica guligen lavakiya music kule hada mihum gane vikkuma kirte qur'ana idikolan eti istimal quran feshumunne hamima algon men migen dibe ituru ibraten eboy ei ebesale ga hadith ke muraden nu lavakiya anhenunge viefari nuata